ATM viewer zo se na bon savin ka hinlim su ke kit vin tu nia hi ai hodinga gas low pita ke dinga zong ka u zong a hi in ka loi ta banga zong ka gel sting gar man zong naw ta banga ai gel ka u zan min la la in ama hi in ki se hi zong le mi tam ta he sanga nei ta in chong le tu lai ta dinga outer min thang ta hi je le kha bu hi khuthingai kiti le kha bu outer pa hi in tu nai cha release a bol pa nei in le kha bu hai ta hi in koi ni ki chok yu ham ka he po in chilaya jonga biography ham hai tan ki su ke in ya chui chi le kha bu chung chang hi tu nya ma to kong khyolim ding adi dai chi le kha bu na focus si a le kha bu mi ni khothengai kitin chuting ta la focus pe ni nai le philosophy and theology kiti hi chung chang pe ni tu nya ma author pa a hin dola kin jong lunglut ta kan sim jeng khat in ya chu tu nya ma to kan i hung ki hodingo chile kha bu chung chang ta dol le hilaya aman a hin ji do hole e hodinga poi mo khat le ni ma ni sei do khom ni wai umin lal ki pam ma jengin hi chi chenala ge sa ni pan pi zalvin ama spena ATM viewer ho hinga het sa nom le welcome not ki tabang na nei no ma le nang le nangin in gi sei ma sa pen le chun ka hin tim na hi ki pam ka sa in heche lekha to ki sayat ki hopi umnai lawa hi in ATM 10 in to recognizable at chilaya ge sa nei ko je in sunyaw hi in chule ati mo kha hi jong le amo chong ki pa tho ka se ka ki pa ki pa ma jeng yo melal na sei bangin na jong hin khu gen thei ta le ki ham bol ta kal na hin su na tuai hi cho chan ge chile kha bo chan ge yong na hin ji to hin chile kha bu na ni ji lai ta chan ke ko ma jong khat dei ni ve na ni so khan na agel do in pathil lung sit nan tuin na hin ji do thei tan kin jong ka simin thu pi ka sama ma jingin ai le chalai mu na hi thildang tanga phat sulut lo hi la kin jong do nom khat la ni le mi pio het dinga phat chum ho do nom na le ho pi nom na ka hin nei na ya chu na ngin jong outer khat na hi do la le kha sun khat na hi do la chu pian nei hin gel kho piwa nei hin don pi diong kin ka sama ma jingin chuting ta le chile kha bu chung changa pat na hi kin jong tam ta hi kazil do ome thu do ka hin nei masanga kin tam ta ka mu do kha chi phem ti tinga le chi ne le kha bu ji hi ka vet na hi le bible prophecy na sata confirmation na bol ta ka mu in til tam ta kazil do in adi dia philosopher ho idea za chum chum na hin la khom le la na hin su ding ta ai ho dinga phachum the ding thil tam ta na hin ji do ho medieval period lai ho ta san le het na hung chi khom dan ho ding ta le dark ages la ya thil tha anum thelo muthim khang ta bang til hong thil tam ta nei min pha ho ka mu in hi joy ka bat tinga le hin nang chu prophecy student ta ban ki gel lo mai thei ai wa nga chu bible prophecy ken lens dung ja ka hin vet thol nai thil tam ta bible na confirm ban ka mu bible het sin ho dinga chu bible na sata authenticity na sta na proof et diwang chu ke man ka hin mu do khat hin na ki pam ka sama ma jingin ai le umilal mas pena hi chile khabu to ke se ya hi epzi hi chile khabu philosophy and theology dung zu ya hi khothengai ta le khabu mi na hin sa chi chung cha hi na hin sei pi ma sak thei dem khothengai kiti hi baba min man be se lo kha hi na ale kha hi ka suna cho amin ding hi hoita kana ngai to hin hi jong le amin jong hi ipiham ei pau hi hoita faith and reason tia strict ta ale khaw cho e che hola hi tia hi ka ngai to chipa na cho khothengai ka sa hin khothengai tia hi le chun lim ge cha pil ge cha khothengai hi wa ding tina hi in aji chu tu lai hi ibebin political hi han lang social hi han lang religion hi jong le khothengai ge lim ge lo chu het man lo ka hebla an jiu hi na ichi ho lam ka context hin jong i hebin hi ja chu question za chum ema christian ta san to ki to level name middle level upper level hi tia a level la hi mi zo se hin i khat challenge hi ki face hi in hi che ho chu lim ge cha uma ema ta san na to ki to ta hin khuman jeng se hi loba ipem thinking christian khat hinadinga hi chele kha hi challenge sa kala ka su da hi nge ki pam mo ai le
ตัว author pa umin lalin ale khabu khuthengai dol cho hin sei chin ta in hi chile khabu hi adei tan le ahol tan imwa jang le eca book roma tu hin dim se na lain ya cho adei ho e na kila thik su ke he ti chu ka sei do no mai ti cho ama le khabu ama na to het bi na zan le na satai to sat theinaw thu pi penung in tin le khabu hai ta adi da chi le khabu ki su dan he veleu chun tu khanga dinga ama sa pen dinga ka kilep na he ke jang ita bang le khabu sun do he koi mam nai po in adi da philosophy and theology ti pan sana ita bang le khang ki sun hi ei pawa dinga ama sa pen dinga ka het khat chui ye chun khang bong ho adi da khang bong ho in ani ki cho te win ti chu pa kai mina ka tip nom ni we adi da tu lai polarized world ki ti tan ai sa ku tu do hen lang politics do hen I piang thil zo si chop le chila mi him confusion age khat chui ta in ijla munai christian ta sancha te adi da khang bong ho ilung thimu vibrant hi lai ta thil tam ta to za na in khu achi khom thei lai ta man thil man gang za thei lai ta wai confusion jong in khu lu thei a chu I cho tam hi I christian hi khu ven bit na ding le ta san tu dola chi jang na ding a poi mo ta in ya cho hi thele chi le kha bu hi ade hot na ni ki vet su ke de ti chu pa kai mana ka hin tim ni be ele u la ban chi ki tin chi le kha bu na hin ji do na a driving force hi ipj pen mo ipj chi le kha bu hi lunggel na sata gilta na hin ya hi ta bang ji do na nga hi pan na hin la theyam ipa min chi nan do cho I khat lekha hi mihim hin phatia in sima hi le ipiham in ko hi khadi cho ipiham secular knowledge ahi lawal secular science in ipi sei ham e hota san ipiham ti ho hi question ki kidong hadbi beting lehin ema ilekha simna chu ilunglut bal phat lehin ema pathin ho pen pa hi ipiham irrational kisajina athupi poi intellectual poi tilanga khu kigel ji hin heche moment ho chen jong ane kinai kha hi in khuchina chung chona ipiham pathin na ho jong ana kitong zomjinga hi ja chu khangtha kim khat hin hichelam to hin kisaya hi question muni mun thuma e do naw jong om kha in adi senin pune nang jong na heten pune 2014 15 16 tila chaplain na ke pola ya cho mila ate jong le university student khalani in sa khu to kisai pluralism naum dan cho atheism chi to kisaya hi question mi thumle li ne na do kha hi chi mai mayang chu pungkal thumlang ka ke ho bo hi in amo hin ipiham ama ta san pen pa hi secular idea ko na dishan bol thei talo mi tampi o ma hi in hicha ko na kamu do chu hichi lekha khat bang hi e pa ba jong sut anga ye e pa ba sut apoi mo kit na chu ipiham media he le emi pa ba hi lekha hi limited a hi in minumi pa a hi lo ba hi le lekha lunglut hi jong le a english ki mandan a hi lo ba hi le idea chum ho hi English baba in simpa le man phalo am modern ang din tampi omjin hi chu gel kho na dinga chu ipiham khangtha ho answer jong hi intin plus emila azong contribute I bol theina pathin to ipm secular thu kisaya integrate bol home theina hi tia chu hi chele khai kan so le okay ele kumiza na sulo nam chele kha buji na zoom jela ka sut a hi point na khat vele ka tha se ji ka sut ji kalunga kyon ka lehin ka sut ji hi in akum chet bang chu ka he ta point sulut bang chu ka sulut thobin aje chu lekha sim dang ho to yong ana ki kop na to dang ho to jong ki kop si ipem focus ho jong a chom ma hung chi ji hin na akum chet ka chu lut bang chu ka he point hi jong le akum thum ho bang chu lut hi le kilom na e ke het me azong pha so ta na khungai jong ka hen na pha so ta na su lu ni ka het hoi kin lo ipi le ke pa me apha aso alu chu thil chum de le kha bu ji khat iti chun struggle tu mong hin na ti din mun jang in kwa jang ma jingin ai le ale kha bu na hin ji lo na pen driving force inspiration na chan dan chu ki chin tan ka mu in anan jong nan sai tan ai le ipi hi ji le kha bu philosophy and theology chung changa hi ipi impact nei theiding
ipi hin i society wa ero ilum timu hi a hin khial theina ding lampanga hi lungtup na nei ham chile khabwa ko nai ipiti ki khial na a hin ro theiding lampang ina tup ham normalia chu ipiham min ta san chom chom ase aneya aseya hi jongle icha ilungel thakana daibat lo na ding critical thinking nei ding na aji chu pathinin Christian zo se hi lungtol tabanga ipiham ta san mai mai hingding 80 wa hi po in thinking Christian khat hiding lungel na hoi ta thu ta nei ding ngai to ding aban chal ding hichita bang ho hi hichidinga hi pathinin Christian khana anungzui ding khana e ko wa hi in okay hija chu hichita bang ho gelpuma chu na hichita bang ho gelpuma chu faith langa jong khabe beting lehin ta san na hi mihim hi nu le pa in ana zui khat a hi lo le en jong ki zui kit hi chai ki chim ji hi in ni emotion pen pa chu pathin ta san na boy emotion pen pa in vesa hi le chun khat be beting lehin ipiham itha chol ji ki thasi ji hin aji chumi zo se pha sia ki emotional zo lo hin tin ija chu ita san na hi che crisis moment ti dam hi che sunga e beng do ding chu nang mai na lung thima na het no ho cho hi la experience ho cho min ke koile hi che cho hi ja cho hi che tabang le kha ho hi kisun hen lang hi le khang tha ho in gel kho bintin adi senin lekha chu na sim jong hi tain he jong na he dinga hi in hi cha chu philosophy le theology mai jeng se ki sei helobin science ho jong ki sei tha hi na science ho in jong i chan ham khanin Christian ta san to hin complement ke bol to in ipiham faith ta san hi ti banga het na man cha loading a hi poi ti na ho jong hoi ta explain ki bol hi ja chu asim nga boding le society a ipiham impact anei theina dinga chu hi chu kisun form kisukhom a hi na ta san na to het nai kisukhom inge ta san le het na ki ti peni ki chin ta chi khom dan pa chu na hin se ya ngol the thwa jong patin ta san ding hin lo jing da ta san ki diam hi het na be ya jong a hi thelo dan pa ki chin ta na bul phu min oi ma jing adi da tu lai khang tha in ku he adi da tu lai le si ba ni le si abula ka se banga chu chapang khangdong tam ta hi ta sanaza chum chuma exposure ki ya hin na ilung thimu ilung ge lo hi ata ba chu ilat namun iwa namun zo sia hi ta sanaza chum in ku hi ain to kha ji hin hi chila muna chu cho tabang hi Christian ta san hi achung nung pen le chi na lut pen hi dan na hin focus pai hoi ka san na ya chu khangdong tam ta ho in chile kha bui ni sim te da cha ve promote ka hin nei ai le umel na le kha bu sungai tam khat hung lu ding ka ting asimhon an simtil a het su ke doina yong le outer khat nei na dola chu do num hak ka nei philosophy le theology ki ti hi akibang lo ham akiba lo wa hi le hin philosophy le theology ki ti hi te ni ke ka hi itabunga gi khan nai sima het khan thei nai nei du ham hi chi na ngin ipiha panoramic view dan tabang khat in tam khat ning hil chin pilo ni ke pa min philosophy to theology ipiham ai ti apana chi khom jong hi achum chom mai seong la chum hi kit aje chu hi chi hi historical base jong hi na mihim society un phulang history mong hi belechun ipiham pagans tia imen bo ho jong tam piano min aban le alang khana sedinga civilization jong hi amun munin mun chom min nom jong le civilization ni hi tu ni chana min ha he in khachu hi le Hebrew ho hi in khachu Greek ho hi in na it's theology to philosophy hung ki pat na jong hi in Hebrew te thusim chu belechun hi ma bangba chu pathinin apui na pathinin reveal a ball revelation dungzu ya chu ama chun apuya pathin thu sei angai deu ham angai lo deu ham hi cha chu ki depend jeng hi na alang khat pa ngai bet ki na hi le Greek civilization chu aza chom ki nin Greek civilization chu ipiti hung ki pat ham ti ho achina chain jong ha sei daw hitin ki jong le simple basic nga he theu chu min ipiham natural events tilehen til su ho hi religious explanation khat chu ana pe jo hin tun example en ga sei law en bana ki thina hi le thori na se cha kai hi tia agin sau chona je chu Greek te ta san khana ne hi cho
aban le go zo a hi le Jupiter pathen na zuna tha hi iti chona ahi ala he che tabang ta san ho chu philosopher izan ham khanin na dei lo chu tales kiti ho loi hin na mo hin hichi thil su ho nu nga hi pathin se angai poi e mind jong natural ta hi do no hi natural explanation pi the hi ti a hat a scientific temper mangcha a hin manuwa na question na hin boloba hichi thil lui zo se ta san na lui zo se chu ale thalo a hi in hi chu hin ahung ki patna chu vele chun khat chu Hebrew khat chu Greek hi ta chu civilization chum khat theology khat philosophy ahiala hi cheba nga chu theology to philosophy akikale ki di thei de lo hi na aji chu philosophy in critical thinking nan pe reasoning nan pe hoi ta lunggel ki chi ta nei theina dinga knowledge na hin pe hi in ahin la he cheba nga chu philosophy chu athu pi pen hi ki di thei de lo hi izene mitia hi le het na ki ti hin limitation na nei ki da hi na mihim intellect hin limitation na nei hi in hija chu pathin revelation chung chang ho hi in aban le incarnation chung chang ho in trinity ki ti ho in choi philosophy na explain thei de lo hi na hija chu amani hi complement ki bolto anu pa ki to ta banga ki thodil dila chi khom ho na hi in hija chu hiche subject te ni hi ha se yang se khen ngai be se lo Christian khat i hiya lunggel pathina ding in kapi tia hi le chun philosophy ho hi hoi ta tu cha ibiham ama in apha weapon sa le man the hi ti chu isei do no min hi chu early church father hon jong na man hi na Saint Augustine hi in chule Thomas Aquinas kiti ho hi in amoin khana na manova theology hi ana che pi wa hi ja chu Christianity safe hi bowe na kutilo hi le Christianity chu early medieval period khanga chu Greek ten ani chai diu do la ne tai men explain nan jo hoi ma jing in ai le a theology lampang to chen tam khat hung lut kit le Jesus Christa ho teaching dan le Paul ho teaching dan hi philosophical ta ala thiam ai la mo ai atum be mo theology mo la ding ham nang het khan dan ta tu in ke ga gel dan tu chu dan chu Paul ho bang chu ga bele chun na Paul ho hi ibena hi le x 17 langa ho Epicurean ho la Stoic so don bu na nei cho hi jong le philosophy iti phat le chun it's more or like reasoning le intellectual work hi jana theology jong chu intellectual work hi thau cho fit pure fit di lo cho tu hin no mo sa jong leo ga ki sei mai le GMFDI la bang chu philosophical question ta lo cho na le adi cha theology bang chu ngai to na nei lawa philosophy na man lo ba hele pai chakhe na GMFDI ke lo mundang a jong fit sa na ta san na divert chi pai jing thei na hi chita bang kha cho hi in hi ja cho Paul jong chun i chan ham kha na chu theology to philosophy hi anaman kho ma hi in lunggel ngai to na hoi ta mang cha philosophy na explain thelo chu theological explanation na pi hi in na yes aji to Athens muna chu i khat i biham sung khana inscription khat ki ji cho na le ichi ki ji ho bang chu ichi pathin chu ken ka he amai ti he tia x chance la kit cho icha chu Jesus Christa jong chu a teaching ho jong philosophical ta study na bolding a hele the kit cho to in Peter Crave the philosopher Christian philosopher Peter Crave in Jesus Christa chung chang thu philosopher Jesus Christa philosopher hi dan asuna na metaphysics epistemology ti ho thu di ipiham a hi lo ba hi le iti ka het dingam hi ti ho jo se New Testament jong Jesus Christa in amana hi atina hi na hi ja chu hi te ni hi ipiham Christian khadi hi le second sang abang chu ipiham hi thei chana sei khom zo bang chu pha ka sai yes exactly adi nan sei chu ka he thiam ma in bet sana philosophy chu thilphata sangta china sangta hin aina philosophy explain thailo ho hi theology jong ki chin ta hin explain na thei thiltam ta nen se ya theology foundation ki chin ta phu cha be na nan sei chu ka dei ma na ti chu thil hoi ta le ai ho dinga zil do thei ta nan sei do na phama ma jing
ไอ้แล้วมันนั่นเลขบุษากองลุกิดดิงาหินBible hi vet tinga hi le zop bung som le ni chang som mong i sim tinga hi le pathina ko na hi hin khu zo sio me ti cho gen cha ho hin khu in mi min khu zo o me ti cho ai le chu hi nge a philosophical idea chu thu chu min koi tele pathin ta sanai ni ne pa chu hi nge chu ta san jing ne da thil ki chai ying thei khana chu mai ai la philosophical idea chu lu ting tal thil chu gelanga ye mo ta san jing thei poi thil kha chu mu chi ngai ti pa chi chu na le kha bona hin toi hi chi chung chang do la chu a theology le pathin thu biblical theological chu thil chu mu koi tele phan philosophical student khat ni do ro lai nang in jong philosophy dung zui tai hin khu hum ke pat da hin khu piam ti pa hi na le kha bu dung zui na sei to kilo na nang mani chan ya tu nya ka viver ho ko mai explain na thina nei nam chi nan do dan chu a hoi ma main i piam ta san jing the hi ti yong chana it's very good aje chu Christian khat ka ya hi la chun serious Christian tiu te aje chu Christian zo siong hi de lo he na serious Christian khat ka ya hi la chun i piam ka ta san hi ke main decision kala yes ka ti a ki chai jeng a hi poin na ke ma ta san na pian pa chu mi dang jong ho tha ngai cho ho tha ngai hi ja chu mi kim khat dinga chu i piam ta san jeng ki ti chu thil ha sa hin hi ja chu ta san pi thing khat ya hi le mi khat nang ma ta sana na kai lu theina dinga chu a hi lo ba hi le nang ma ta san chu explain ki tup sela na bol theina dinga chu a mo dei dan i piam ti pen pang chu he ngai hina kim khat chun intellect ta thu ki sei ho ngai no mai thei cha chu convince mai thei a kim khat chu logical ta a kim ta hem na he chu method chom ma hi in to anang nan sei hin ko i piam chi la a jong ma hi in hin ko i piam ti hi hat amin na do hi in adisen in Aristotle ho jong chun hi chewa hi address na bol sa hi na Aristotle chun eudomia ti a anamin bo hi in eudomia ti hele living well ti cho living well ti hele chun ikipa pa na hi bolding ti na hi po in Aristotle ho na sei chu amana sei chu I pihami ti a hele virtues ta kitub ta a hiding dolta society a I umaile society a kitub sel society government na demand dong zoi chu tax pi ding naum dan chu aban lihet na jong neya ki update ding emotional ta hin khomang ho jong het thiem ding he chu ho zo si chu hoi tai man phat chun good life ki ti chu I piham ti ke the hi ti cho na he te ta bang chu amo in hin ko na mu dan positive ma jeng a hin hi jong le a danger kha chu I piham ti ale 20th century level existentialism hong ke pan Jean Paul Sartre ki te le khang ka suntan Albert Camus ki ti ho na amo philosopher ho hin ko hi pan na be hi ti panuta cho na tu hin Sartre ho bang chu I benai le French philosopher min thangma ma athia jong 50,000 lang mi hung ki so khom cho min na ngai sang dan chu hi jong le ama chun mi ko ma chui pi na se yam mi tia hi le ama reader ama nung zui ho ko ma chu hin kho kiti hi purpose nei lo meaning nei lo hi in e ma in purpose le meaning hi kisim thu ding a hi ti cho yes chi chu tu in example in hi cheta bang solution ho chu na cha khanin dong hen lang hi cheta bang solution chu pele chun hi thei ta lo cho na Christian khatina hi chabang mama chu Albert Camus kiti ho hin jong na sei ki chu Albert Camus hin mi zo sin akido chu hin kho hi panna panna loham ti hin ni zo sen akido angai na hi in a hin la hi chu Vanoi University answer hi cheta bang do no ho chu anei poi solution anei poi ati cho hi chu a main Sisyphus mythology khat to akan be a Sisyphus kiti pa hin song tumhi mol chong langa ali zia lola ali do zia hung ki pan tha ki ja so nong chung ki le su ki ja hi ta cho ali to ki ji kho jong chita bang cho he ti cho I do sa ki bel do jeng na aban le sa jeng hi chu hi bo ve tin hi ong le overall la I se even mobile existentialism ho in hin kho hi side lang khat vet dan jong hi lo cho Christianity hin side lang khat na ki hinga pathina hin khoi pe lo na le chu meaning thu pi pe ne ki ti za yong existentialism hin na hin kho chu I tabanga jong hoi mo the ham ti jong ai hil ki na cho
how lead could be now dan so hi chu ho pathian lung se na ibang pa now chu bible la job in khotu simine ba hi cha ko na hu kitil kho the ya ki jong le bible ana pomlo ana ta san lo he khalo adinga job in kho chu ipam ti koi man het pha ta lo de na min reason ngai chat hin na sai lang viet dan existentialism ho hin ai hello hin hi jong le athu pi pen bang chu theology anang jong na hin se do ta in athu pi pen even pathena kinep na inei theya ama foundation ai nei the phat le chun hin kho hi ibham ki pa na hi aza chu me hi chi ki pa no ho chu sumle pai howang a hi lo ba hi le hausat wanga umjong hi de lo na satisfaction khat sei do thailo fulfillment khat en kinai hi aje chu thizo changge a jong kinep na kinai the hi ja chana ai le ki pa ma jingin na nan sei dan sa clear cut ma jang hoi ma jingin di dia intellectual reason ngai tum ho dinga chu na tu sei chu perfect answer in hoi ma jingin el le ma thir ga sei nom ke chu na le kha hi ipya thraf ta ga bet su a hi le Aquinas hin amai philosophical view a ko na hi wisdom faith kit yo hi kitchen ta sei dan ho na hil chin ai la ama hin a philosophical idea le explanation na hi faith le wisdom dung zo hai bible pathin ta samin na sei do bang aman doctrine o hil chin thei point tin dani philosopher ho hin doctrine o hin na sa nei kit lo da nei dam mil like I ni explain kit tim do doctrine ho hi dan chu doctrine ho ya lang pi ai be na hi le 1920th century reformation zo pa na doctrinal conscience hung ki hi na hi chu nang le ken jong hoi ta he da hi in reformation zo ba Martin in ibam against Romans ho ifat reformation hin polu na hi tu achom choma hi chizo ba pa na de sen 1920th century zo ba pa na hi ibam evangelical movement ti ho ma azat jana hi ta chung ki hen thang hi na amo hi Thomas Aquinas Augustine ki tio hi je masang lang pia man hi ta je ba chu doctrine ho hi amo hin ahil la ba hi ana pang khala wa hin henge tu la in ping leo chu se jong se mai theu se jong se lo mai theu hi jong le hi chilanga amo khang lai dinga a treat to be pen chu pi ham mi tia hi le ipi ham atheism na atheism kiti ho pathian boy a hi lawai le Christian akim khat chon pathian thu ho hi ipiam faith based bo hi intellectual macha boy ti ho asei lai sung ba chu Thomas Aquinas ho in philosophy to theology ho hi anakan ho ma hi na doctrine to related bang chu macha ana sei lo a hin sei jong a sei lo ding mong he na lo ja chuna okay amona men ko ka so chui sei banga chu pathian thu hi secular wara pulu ting dan hi chu amona to pi pen yes chi ta banga chu nang jong pai na le kha bui direction na pi ding ka ta sanin na ye chu na le kha bui ka na le apologetic systematic theology ombe po in na sei pen hi ba secular wala philosophical idea ta san kitchen ta mu do ding an po na se nang na a hoi ma jing ai le chlai kai thir khat ka that khanom ke khat chu philosophy theology kiti to apologetic kiti hi ipema gi hi na neu khat nan sei kit apologetic hoi ipilam pang a base kit homo apologetic sin alang pia Christian ta san ho hi defensible ho hi in na to in example la Bible relevant na hi dan na Jesus Christa pathe na hi dan pathe na o me ti ho he chong chu ke le kha jong chon thobin he jong le tho cha chaina la tho chu America lang ho sud ho to a hi lo la dang ho to ki hi na hi ken assertive ta ka sei la wa hi in na ibham aje chu a book intention chi chu hi lo je a chu ke chu na hi the chana theology to pen pa hi theological method ka man na jong ma philosophical method ka man na jong ma na je alang langa chu ka balance to hi in he chu alang pia hi in ibham theology ho systematic theology hoi ti pha na hi le aji ho in a book ke hin systematic theology a chu alang pia chu even na hi le doctrine ho hoi te na ki sei na faith salvation incarnation
ประเทศมีให้มาหงโซดานเจ้าโดสิโจ systematic philosophy as theology เอามาเห็นเป็นเฮจบางเฮจลำปองโจกับโฟกัส yes ไอ้ละจีนั่นแหละครับว่าฮี denomination focus มาจานบ่หรอกปิจนะก็บ่แล้วโอเคจีมีเอาสิน secular mindset มอมาสิมเทดิงันนี่จน่าจะเรียกครับบุย exactly yes exactly เยจนเรียกครับบุยจีเรียกครับบุยจี denomination ฮีจีโฮบุงฮีจี doctrine อะไรดิมาจานเดียลป่วยติวินจีมีเอาสินอาสิมเทดิงา very open mind เฮติสุกเสยดโนไม่ไอ้ละเมื่อละนัดเรียกครับว่าฮีเฮ็ดตาสันเลเฮ็ดนั้นที่เป็นสับบ่าวฮูอีปีเป็นมันเดี๋ยวตาสันเลเฮ็ดนั้นที่เป็นฮีจีที่จุอภัยจินันโตโจตาสันเลเฮ็ดในที่อาเฮเลจุน faith and reason ดานะก็มันเจงเห็นนะตัว literal translation บางเห็นลังเฮเลreason กิติโจไงตัวน่าลุงเกลนะที่ดึงเห็น intellect in knowledge โจปาบาโจอีเวน่าเฮเลหุ่นลาตลอดเดียบันเลreason ki mandan ho jong chui be na hi le het na lang to focus het na lang focus ipiam intellect lang focus hi ja chu ta san le het na ta san i ti phat le chun theology hi in het na i ti phat le chun philosophy base a chu kaman cha hi na je chu philosophy chu ise i be na hi le subject zo si hung ki pat na ta bang khat a hi na theology Jewish theology da tang da ho chu assign ki koi le philosophy chu politics song ki pat na jong hi science song ki pat na jong hi cho jo si hong ki pat na jong hi ja chu hi tia chu ka sei khom na philosophy hi agom lam ta se dinga chu thinking about the reasoning ai jing in na ya chu til jo si hong ki pat na a hi dan mo mong chu ki chin ta ki langa hin philosophy am lo chu tu lai le ka simo jom lo di ti na chu me la gom lam ta se dinga chu na ta bang chu hin ai le hi chi het ma le ta san le het na tia na hin khen na pe ni adi da na book in a half class pen chu hin hi chi hi philosophical ho lungel hi ipija ta san le het na het chit na dinga hi banga poi mo ham hi chi lai ka ai na ngin neo khat ning sei be ke bin lang ai chu atam zo het na le ta san na ki ti ting ta le hin theological viewpoint a mi tam tan i sei nom jang ki sei thei thoi ai le nang in philosophical base a pana chi hil chi ding dan na hin tu khel na pa hi young minds ho di ja chapang khang tha longoi ipt a grep stadium chipa hi a meaning tam khat thu de min hil kit lo jing ki pa min philosophy dia hele chun clarity nei ding thi na hi jeng in na question tam pi ki do ding logical thinking critical thinking min hitia hi vet a hi in hi chi jong di lo mai thei possibility dang kha jong mai thei hi chi ta bang ho na hi chi ta bang ho ajo ki manga hi in chule philosophy chun superstition ho akona jong ichanam khana e do hi in tu hin bela chun akim kha chu tu ajo nang bible hoi ta na sima thoroughly bible na master thoba ke he ja alang khana ga se da hi jong le ipem bible kitub sela sim in thu le ta san thu dol an se ya hi le mo ta san jeng na dan chu pathina ko na hi tia hi le koi sondangum talaba hitsu ki mo ta san jeng amai pathin mina hu kal sung hin jesu mina man hin di khatnan te na hitsu mi society che dan he cho hi ja chu philosophy hin het phal hin philosophy hi biam critical thinking khat ki nei cho na ki mo ta san lo ki ta san mum lo ai ta san le ta chat ding na ita sana imua hi la chun dep chat ding he chi khat chu hi ja chu philosophy hin ipam ho hi clarity of mind khat ai pe ti khat chu na il dei the ai le naw min la na le ka su dung zai philosopher hwa ko na til tam ta lungel ngai tu tam ta na hin ji don hoi ma man ipi ti da na greek te hi christian ka in dol wa chu Greek te hi philosophia dinga chu ama sa pen lo ai khejing ipia Greek te hi bani changkang wa amho lungel i on base ai man jumai dem Greek te hi free society dana no mo hi in enge society khat hung len do na dinga chu ipiam sacrifice tam piong lot na chu thil tam piong ma je chu philosopher ho jong tu la ya Hindu extremist on Christian ho tha ta bang ba hi
philosopher ho jong ana thi jenga hi na tu in example in ga se le hen Socrates bang chun Greek te pathin ta san jo si cho ta san lo cho Greek te chun ipiam pathin tampi uma koi za na ni sa pathin la pathin chat an po mo yang le Socrates chun hi cho ta san lo cho hi jong le Socrates na sei chu the one ati cho the one ti cho ji cho ma chun ipiam Hebrew ho pathin jong cho ne het kha nai lo na BC khang lai pe an hi ja cho tu lai hin Christianity chidan hi Socrates lai hi le Christianity cho pom jong pom mai the cho ama hin the one an ti ji cho hi ja chu ama chu khang tha Athens sa khang tha ho apui se tia an thau hi ja na an thau ti le na tha ding we ja hi jong le ama in suicide bola na poison na do na isei no mo chu ipiham media hi le Greek te ho na phat pana refer I bol je o hi ama ho hi ke mudana ipiham lungel ha ta anangai to na kukal ta ngai to na nei mi te an hiu kuchina bana society jong hoi ta semu Athens chu anabele chun 30,000 ham khat population hi bo cho jong lesit pumpi rule cho democracy ipiham republic ipiham tia ethics ipiham ti ho morality ipiham ti ho cho se yong chu Greek ten discussion an nei saw hi na tun science ho jong Aristotle science ho bang chun 2000 years lang lesit pumpi dominate an bol cho tu hin medicine kiti ho jong Greek hon discover na bol ba hi jong le ipiham revolution tampi anom ja chu Christian ten dominate an le bol kit phan ba chu pagan ho le kha sutia anhal ha go no le kha thim tampi chun pamaya sa ba anazam pi ba Italy gam kai langa anazam pi ba hi le hi chu kumsang ni sang thum jo ba min Greek te le kha su ho chu rediscover hong bol ba cave la ana rediscover hong bol chu asimu ba hi le European Renaissance hungum thei cho French Revolution ho na hi chi BC khang la ya ale kha su ho bin ipiham 14 15 16 century la ya impact anei thei cho hisab le chon chi cho ya hi le lekha tampi access ki bol thei thalo ana ki hal ho bang chu tu lain kisim na lai le thwa thupi na lai dinga hi na hi je a chu hi che ta bang he na BC khang lai ana hi jeng banga che se ta bang he na chi na question chom ana ho za la cho mo hi avel bela hi refer ki bol jenga hi na ati achi now hi a philosophy sang ma mai ding da ni chi ya jo sol cha polin jong 1 Corinthians bung khat chang som ni le ni na wi vet nai le for the Jews demand sign and the Greek seek for wisdom ani ti na ichu ya chu Greek te ki vet nai le chi na het na ki to ki sam kai le kha asinum da na hi sol cha pol jong na sata na ki but pi pen ju Greek ho hem na hoi tai vet nai adi ja theology chung chang a church bui na ho te kal ni bol ho vet na Greek wisdom na ni cho na min la chu ki chi ki mai ana sama ma ai le ita banga philosophy chung chang ai pau khan ana hin su do hi koi philosopher hi na nga dinga na inspiration lin pe na pangjing ham ai chu Greek philosopher tamta aki he na minu tamta ki sei na nga dinga hi ibidi sei da na inspiration na pen na heroic pen hi koi hung idam philosopher lai particularly a chu he che hi ti di jong om de point na jong le hi che ta bang faith to reason lang kong lung lot na hi hi bena hi le masang la ikhat couple stone to Bertrand Russell debate anabol na ba pa na hi kalung lo ra hi na other couple stones to ikhat to a British philosopher min thang ta Bertrand Russell a ki he Bertrand Russell chu MPhil a jong chu ama chung cha thesis a kana su ra hi na atheist min thang very intellectual khat ana hi in hi cha chu inspiration khat a hi in abana chu hi le all C.S. Lewis o nang jong na he den mere Christianity sut ho kahin sim Christian literature a hi expose kong ke bol cho bana Alvin Plantinga ho a hi in William Lane Craig kiti ho hi in na amo ho le kha sut ho academic tata sut ho ko be na hi le kalung hung lo nen tin che chu e ho context a jong sut the hi ti chu kai khare hen he photia particular ta ipiham
philosophy มี a school tradition อุมาหินนะ tradition ขนาขัดนะเดียฮิเล tradition ขนาขัดนะเดียคิดนะฮิจิตบังฮิจะจู particular ตาฮิจิปาฮิตีดิบังจูเราฮิจงเลChristian thinker โหอันทางเป็นกายไม่ไอ้เลตุลายChristian apologetic โหที่นั่น philosopher ไอ้เล philosophy student โหยันลัง academic ไอ้จงเลตุลาย philosopher ด้านไอ้เหตุโหฮิมาสังไล Greek เต philosopher โหตัวฮิกี่หาฮิมานั่นแหละไอ้เลอมัวเหตุนั่นจันฮิตุลายมีหันจงgrapes พะเจ้าตาน้ำมันนั่งมูลนั่นGreek เตตัวจูที่เชี่ยวที่เลนอาจจะจูมี society evolve หินตินตัวให้มีขังโตมอง AI ขังไลเหตุมาสังไลอาจจะ GPT หูมินเตติกวนนักเกล่าน่ากี่เกล่าจออาบันเลตัวอินกับเบลจน genetic scientist อินมีหิมจงสิมดีอังไงโตจอที่จอบางคู่ fiction น่าน่าไลจอฮิจงเล1997ลาจอ cloning หัวฮิอันบอลบาฮิเลDolly ang bolo ba ile successful jo na omda jo mabana jong mihim hi hinsim do povinte ti na guarantee lo jo science khan taw dan jo na chat gpt o bang chu 18th century lai chun chat gpt concept na sel chun mingol na ti di jo na le omda jo ai concept is ja chu philosophy yong chu mi philosophy ta theology ta society hung khan to dong zui aki khial dong zui yamin philosophy ane hinten ija chu masang lai Greek ho to chun mo te ipiham ikhaddem ti sei thei hilau na hizong lewang chu mi alanga mi satan jong active mama hin philosophy ang chu lungthim ngen hlo ngen kimanna subject khada hi ja chu mi lungel satanin literal ta pa waga sejeng da chu satanin lungel su boy aman mom jong mai thei na ije chu in hija chu ikhat C.S. Lewis na say cho ikhat philosopher mi pui mang thei au ma hi le mi pui di thei jong au manga ye ija chu Christian philosopher poi mo hi ti tabang khat na sen na hi chu hi athang pia alang khana Greek te tabang che chu hi jong leo ka sei dong ja chu society hi evolve hi ja chu hi chi apart dong zu ya chu philosophy yong ping do zel hi ja chu na sei thei ai be sem poi ti bang chu ka ga sei do no ai le na to hi ai ho ku ki society sung ai mi ho la hi philosophy lam pang hi chan ya grab zo ta mi adung do che chan he nam ai ro le philosophy ton kichi de lo khana hin rai ve ti na mu do am nang ya da na he mi chu lunglu thau ta chu I khat alung lu no ve hi khat professor jong in ei tawen philosophy na PhD chai sunglen hong chun na het de hin amin ga ke sei jeng le ama science background philosophy ang asim alung lu dan chuna iseo hin kuchiti lo ba jong adang jong I khat lung lu hi ben hi jong le philosophy chu subject dang socio politics wa ta banga stream khara hi in a hin la pathin na to na dinga man thei ung hi thei ding pen pang chu poimo ke da hi na philosopher hi hi le chun mi pui mang thei ideology di lo ba mi lungel kai mang thei hoa ko na ema Christian JP ta san a hi lo ba hi le ne khat philosophical de ba thu pathin thu hin sei to jong chu Christian khat hi na I mo po naw khana hi la the hi eti ke ngai dan hin adang hon jong ngai dan chum nei mai theu bin tin emila jong chu min asei do lo ba nga chu ethis jong kitam thau ta chu khang than na kin jong ka experience mi tam ta ka hin mu le na hi na lam kala jong ethis zan ham phat oma loi le pai khat le ni jong oma na amo chu hoin kai lo jong hede lo hoin kai yo aje chu nu le pa thungai hi je ba chu society mit muwa dinga jong ai ding dol khana dan khat hi ja chu hoin kai mila la society hoita kin bol hi jong le pathin ta san lo hi chong chu kitam hi hi ja chu philosophy or philosopher jong hi ipam secular as a subject mai ma sim de helobin pathin na to ani nga jong ha poya hong poimo be na lai ding hi ti chu in mu da ne ai le na le kha bu to ki se hin na tir kha na ga dam be kin le
ta san hi te kan banga na le kha bu kha anang hil chin na kha a chu thil tam ta kan sim no kha do nu ka nei chu ta san hi philosophy lo hi le ipi ti dem ti pa kha hi do thei ding no men chi pen hi ipiti nei sei pi do chi pen hi chi perspective in hin potain tin tu hin ta san bang chu philosophy zawlo hi hen lang hele ipiham azo langai sei bang ba chu koi macha in min thil hi amo ta san san jeng the hi na a hiala philosophy ahong zaw phat le chun ita san na pen pa chu google ta kido na evaluate ki bol na hung hin tin chu philosophical method chu i man lowa ta san zo si izuya hi le chun ipiham ha ta kizui khil thei kizui mang thei mi lunggel su azong ki pangkha the hi in la philosophy chun ichan ham khana refinable hi in he chu thomas ekoina so in jong ha ta se hi na philosophy ki ti chu alang pia handmade tabanga he ti chu theology adinga theology chu revelation pathinin mu sa how se pi ho chu theology akuna ki he ichan hama fullim ki he zo hi jong le ahin la philosophy chun hi chu ho chu deep ta mu chin sa beo na he chin sa beo hi in akhodia chu philosophical question chu mi zo si hin nei ding he poimo ka sai aje chu ipija leisi na ka him he choi simple ta hi ba nga chu answer he thua tu pi hi in ka hin ho hi purpose ham lo ham na hin ho hi pan na mong hinam ka hin ho hi ipi ham hi chata bang question ho zo si philosophical question hi in mo a in philosophy amin ipi lo bang ba chu a hi sa na de sena mite hi by nature philosopher kitama hi na aje jo thinglang a cheng gen theina ha sat na nopsa na bo nai ke experience from so ge hi ja chu question tam pi ki kidonga izong le hi chu a solution ke muji law na hi cheta bang ho hi ja chu dan chu philosopher question dong thengan ki a solution sim thei kim lo tin dan chu na hi cheta bang in hi ja chu question jong ki dong tin ta san mai maya mo hat go po hitin ka ta san chi dan he di ham di lo ham ti jong ke khol go he so philosophy apoi mo na hi na that sana banga why does god allow suffering ki tong philosophical reasoning lo le til answer ha ta hi cho chong na cho exactly chu cho ya cho poi mo na cho chong hi hi theology might be the answer theology chu answer he mai thei hi jong le iphiam question cho na answer na ne ya question na ne le kana lo cho answer pan na dium lau cho na ya chu question poi mo cho question right question na ki do the phat la chun right answer jong thei ko da cho philosophy poi mo na faith na dinga jong ai le na mi la chain na lang ga focus ke ti pha nong sau diu ta in le kha bu chung chang tam khat i ga focus chu kan la do thei sun til dang tam ta do dium chu yong le just highlight a dinga na til le chan chi ga do ai le ipu pau karmak sung changi ta pa dong no men na ki gin na jong pang khalo mai thei na lung thima jong pang khalo mai thi amo loi le kha bui ka simza jin amo loi ideologist ti dio mai lo le philosopher mo ma la dio ham ai cha ma hi karmak di hi jesus christa sang a jong influential zwa ki sei chu amo loi hi piti amo concept hi piti la dio karmak si ama pathin ta san jong hi lo he jana Hidong le social revolution hata polo chu karmak sin ni bena hile amai philosopher zonga hi in aje chu hegel la kona ama hi ikhat nasata influence fung che hin ama in a fight chu hile mi ho so wan be ho simple tam sin ga mangjeng hi te technical lo bin na mi ho so mi selfish ho aman sum tam pi amu ding aman sum tam pi amu boba hi le mi danga ding in midanga dinga gel thu pi be se lo he chita bang ho chu karmak sin vet kitia na vet da hin he ja chu amo against na chu ifam le kha tam pi na su na communist he hung le do hin communism na he ja chu karmak chu alo thelo ba he che 18th 19th century dia chu ngai sang the ma hi
aje chu mi capitalist ho pung deu capitalist ho chu ni pe bol ba mi tia hi de mi ha goya goyuwa amona to kita to saba sumlom cha cha pi jiu he jana chu karmak sin communism idea a pu lu che hi le mi zo sin adei dana na to ding sumjong kitup sela muding mi zo si mi ki ka khian tum loading mi hausa mi vai cha ki ka khian na loading a hiding dola justice pulu na chi sa ding a hi ti pen pa cho ama idea ko na ai khare jana ko ti ja cho a popular lo the lo hen aji chu apoi mo lai ta a gumta le hang san ta hi ta bang sing ama hi ja cho apoi mo khare tinker phata dia ki pa me nan hil chin chu ai chu kal mak chung chang le jesu krista hin ku comparison khare kan sim no khan thil tam ta sei ding ai la tu ni mang ki sei man bon ti thil tam ta gyal tu ding ai ma ji ni ai le chei na pending a vai ha na nom na ni ai le chang ni na sei no ni sei lang a khum khana ni nei ti khang tha ho ka ti kho na nom che hele ipiham e ho hin service ho jong cho apoya poimo na poimo poi kiti di hamaji cho basic needs mi bai cha hi mi gen the hi ben basic needs su bullet na ti cho stable job poimo hin na a hin la hi cha chun satisfied po hiten ipiham pathian thu langjong hoi ta het na langjong hoi ta hi chepi ding hi je na mitile tu hin ke ma hin sumle pai ho tang katin hi jong leng next line kacha katu te in pathian thu hoi ta het lo wa hi le ken sum tam pi kam mulo chu kana be se lo hin he ja chu ta san ki hil na te ho hi ho bung ai lo le ho in mai hello e mai in sunga pana jong pat ding dol hi pachinin hungin gel kho mohite let us reason together ti na pathian thu jong gel kho ma sei khom ding hi mi khana sei banga ta san mai pat jing lo ding hi ti chu khang tha ho le mi pi ho katil kho na no ma he ki pa ma ji nge mi tam ta chu nei lago kine han lang a hin na ki chan tali pia pang ding ham ti jesu kristan na i chin ku chu tu nya ai ho thim jang ha in chi hi umin lal khuthengai ge philosophy and theology outer pa in ama hi tu lai adi the youngsters and young generation gen z holding a hi na sata mindset le impact nei the ta kan le khabu sun doi ichi le khabu khang tha hon ha tai simwa academic hen lang university level hoi la hi yong le i bon chawa cho e holding a guideline hu jing ding in adi dia hi tabang le khabu philosophy le theology chung chang hung ki ji do ma sepen ini khaw hi nama dinga golin ta hi in azipa umin la jong pathian pha theibo en lang ama jong khang to jing han lang philosophy chung changa seminar ama jong present hin bol jing thia ikam sunga na sata impact to think tal change revolutionize in bol thenin pathian pha theibo in tin min lal ka ki pa e tu ni chalai mona ge sa nong phana thu man tam ta nyung sei pyo pathian pha theina bo hen o anidam selta nge andam selo azam